nan dam cheu na mo lungmali post thongchimnak in nan kut kanen tlai than na thong ni kum kolakum thum Biangreithlep ni kulani li Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu CDF matupi ral ka pakhat ral rama bom ithla phoisol nakin anun nak aliam matupi a chungkhar pakhat SAC ral rangni an tlai na SAC ral rang lai pio so thi fan ni khwan khang mi pi panhi mai khang naka an thi Siang in chim training akai minan CDM minung somrukleng PDF ni antlei na irarin nak an pekna nuwa an thathan na SAC ra rang sergeant fanut le shem ronga major pakhat taza an choi ti mi thongle thongpang dang na an raksarai CDF matupi ral ka pakhat ral rama bom ithla phoisol nakin anun nak aliam CDF matupi ral ka pakhat chu hakha matupi ral ramhun pakhata maini kulani thumzan sumelam pariada bom ithla phoisol nakin anun nak aliam tia CDF matupi ni ngei chatnak an langtar ama chu hakha matupi lam ralam hun pakhata kadaunak antu aleo jing sumelam pasari a bom ithla phoisol nakin hliam fak ngai atwari anun nak chan chwading in ane zom lewa zan sumelam pariada anun nak aliam hi asi Ramlami phuncha anun nak apetu pasal tha upat na kanin pek ngai chet nak atong mi chungkhar na zong nan ngai chet nak kanin rompi na tia CDF matupi ni an langtar CDF matupi ni hliam khoi anton chan thlobul tuding si lei thiam sang ani zatlo cha a si lei athiam min ha ko kau nak zong alwan cha April ni hlai kwa an raktwa a begin matupi hakha karahin silai athiam mi an tlom tuk cha a rian tuan tu ko kau nak zong kan to na ka si hakha lai kal na khote na zong an umti lo cha a si ai lai a kan chan bo i siama pakhat a ummi chu aran nakin thla asikauna in hliam atwar mi afa tuk cha lampia anun nak aliam hi asi achi mi chungkhar hum him nak cha amin zong kan langtar lo i rakan thai thiam na se tia CDF matupi information tlai tu pakhat ni achim CDF matupi ral kaplong salo in SAC ra rang zong ni antar mi bom po ke nak ronga mi pi tampi zong annun nak aliam chang matupi pengchunga CI lai har nak ronga achante a hliam atong mi thobul matlo ronga mi pi le CDF lai in minung panga in pasari tluk annun nak aliam chang tia matupi times ni alangtar matupi a chungkhar pakhat SAC ra rang ni an tlai na chinram kol matupi khochung longwan sanga khwa asami chungkhar pakhat na chu zaisol nak ngai lo in main kulanali jing simalam pakwa SAC ra rang ni an tlai na tia kan thai an tlai mi na hi chungkhara pabik an nula an fapati in minung pathum an tlai na hi asi zairong ada an tlai na ti mi ngal asri lo tlai atong menu pa na chu kumsom ruk la kumsom sri tluk upa an si chang tia kan thai SAC ra rang le pyo so thi fan ni khwan khang mi pi pen hi mai khang nak in an thi Mandalay ram then ming champang maji su khwa chu SAC ra rang le pyo so thi fan ni tu zinga lun ho in mai in an khang cha in za kha shrong akang chupina mi pi pen hi zong mai ni akang chin ha cha annun na kaliam tia tor chung mi pakhat ni achim main kulinali jing simalam panhi tuka chaukan khwa pyo so thi ra rang le chaukan khwa aphan mi SAC ra rang na iphone in maji su khwa ni chwa le ummi in pol chu an ro in an khang na cha a in zan hi la songa rong umna khwa chu in zakha rong achem di chupina SAC ra rang ni mi pi tukvel in an shremi na ku khimong the kumsom thung la kum nga le do e chan kumsom luk la kum nga na chu an shrem nak na an ma afak ngai cha a an zam khauti lo i meini akhang chin ha tia min lang tar adu lo mi tol chumi pakhat ni khati da chim min chen peng chung atu bantukin SAC ra rang le pyo so thi ra rang na fan in khote na lu no in mi pi in khang piak mi pi thil man sung na fir piak le mi pi tlai khi in shrem an to atam nak mun asi tia thai asi Siang in chim training akai mi nan CDM minung somruk lang PDF ni an tlai na ra ring nak an pek na nuwa an thla than na SAC kutang film chon nak rian ton mi siang in chim nan CDM minung somruk lang chu training an kaina in an kirpa a makoi ram than pakhu ko yes chu kar a moto pathum chu kan tlai na I adong nak big ra ring kan pek na nuwa kan thla than na tia young force UG ni an chim alwan cha mai ni lai ret ni a PDF ni moto pathumin arami siang in chim nan CDM minung somruk leng chu an tlai mi na chu ma ni zan lai sanga an thla than na hi si
man ha pol chu PDF tha jang tampi in kan check na lo pin a khwaltlong check lat nak kan tuan ha bantuk in kan check kau na te theory to siang in manding theory kan chu mi na tia achung lei upani achim hi kong he pe tlai in SAC ra sang lei tang pol ni PDF ni siang in chachim an tlai mi na chu an phong an suile an ngun an chu di na tia thong dik lo an zap mi kong chu PDF ton vo ngei tu na ni ma bantuk thil chu kan to alo tia an chim ve nan CDM somruk leng lo an tlai mi na chu atu a hin avoi khat nak le adong nak big ring an pek na nu a siang in a manding mi theory an tlai mi na tu chu e har na ga PDF ni an phot zam na lai tia kan thai chong upeng a papali SAC ra sang ni an tlai na sakai ram then chong upeng ne yi kan khwa SAC ra sang kai pakhata tlai atong mi pi minung pali na chu SAC ra sang ni main ni kulani hnia an tha na tia CHU PDF ton wo ngei tu pakhat ne chim tha atong mi minung pali na chu main ni kulani khat ni a mandale sakai in mong yo lai an rat pa a na hi kan kai a an tlai na nuwa PDF he pe tlai nak nan ngei ti in an tha na hi asi man ha pali chu moto pakhat in an ra kai pakhat nu pakhat an vun pal nuwa na yi kan kai a chun an tlai na ra sang ni an phung chunga an chek piang na nuwa thopu ti mi befang an hu an ma ni hriam nam le kwan ti ban tuk zong an phur phon lo i mai thal zong an ken lo tia achung lei upani chim khwami ni an chimninga man ha pali chu kumkul in achung lei deu an san ha i an shrem na nuwa mai ni kulin ni hnia an tha na tia an chim man ha pali chu SAC ra sang ni tha du shim a thopu befang kan mu ti in an pu bian ha asakhau man ha chu khoi ka khwami da an city mi kan hal ri lo chong u panga chun mitlau an umlo tia PDF pakhat ni chim SAC ra sang lai tang channel pakhat ni chun maini kulani ni nia PDF minung pali na chu bom tar an tim lewa kan ka na I an thi serchom mai thal pathum bom panga 9mm kwan hlaithum battery panhi le sham thil dang zong kan lak yak chin ha tia an lang tarve kokrai pang khote pakhata SAC ra rani chetwan long in bom athak Karen ramkul kokrai pang khale lo che khwa chu SAC ra rani ratuk nak wan long in bom athak cha khrifa byakin arok tia khen unit ni hin main ni kulin liya chathan an chwa main ni kulin ni thumzan simelam thlai khatla cheutluka ratuk nak wan long in bom voini arak thakhi asi chu bom athak mini khrifa byakin pakhat akhin cha arok tia thai asi Klelo che khwa hi Karen Ral Kap Karen National Liberation Army KNLA Battalion zanhi le pakhat munram chunga ummi asi SAC ra rangni Nebido Vanlong Bol in bom arak thak cha khrifa byagin chu rem ok thalo tiang in arok di tia KNU ni chathan an chomia an lang tarchi SAC ra rang Sergeant Fanu Tlaishem ronga Major pakhat taza an choi Pakoram 10p pang SAC ra sang lutlai Captain Sup Ilini ama nak rank aniam do mi Sergeant Fanu chu voi tampi atlai shremti in an pucha taza an choitia pi khwami nei niam pakhat ni achim thil achan ka achun anula apani an thailo an ma ra sang umnak chunga chun hi thongpang chu arak thangai chang anula apani tuan pi zong in an thai khomen asina in apa chu pension alading asi changcha an rak report ngamlo asina in atu achun an ningza challowa taza an choi tia kan thaina in zaitiang da thil achang ti mi kan halti lo tia SAC ra sang umnang huna a umvemi pakhat ne chim Captain Supilin ni atlai shammi hi kum shatluk longa siritia pongkam mini an chim DVB ni alang turning achun tlaishem na kongchura ka phungning in an torel leu asi I bechaiding asilai cha Captain Supilin chu atlau tia an langtar tu Zanlei Thawngchimnak chuma vialin kan dong tar rilai lungmuli post thazang akan petu nan dilak chunga kan lom tuk lungmuli post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe rakan top yak chawding in kanin som than na